أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata juula e ɓurnaɗo tagi fagon sallllahu alayhi wa sallama kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon wonɓe e darude e daro yeyɓe feƴƴinoɓe fof jeeyaɓe yimɓe aljanna yo Allah ittan on andeji yo Allah sellin on immorde e nawnaje yo Allah ɓeydan jogiiɓe ɓen yo Allah okkorɓe jogaki ɓen yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah wurno en fodde gurdam no moƴƴani en yo Allah ƴettito ñande tawata ko laakaro woni ko moƴƴani en yo Allah yaafo mawɓe meɗen yo Allah okkore en gandal e faamu e miijo moƴƴo. haray hande kadi en fotti ka page meɗen Facebook lawol kisallo inchallah ka julirde meɗen masjidu ibadurrahman e nder Bruxelles laken inchallahu fi dars meɗen wowɗo on mirasu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam dondi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko accani en kon. hande ko yewteten ɗo ko toɓɓere wotere na jutayde inchallah kono toɓɓere nden ko Allah okkata nde ko mo yiɗi o hina faalema buy noon Allah no okkude ɗum ɗo ɓe itta sabu ko woni ittande ko way ɓe anda moƴƴere ko woni e muɗum. si ɓe anduno ko moƴƴere woni e muɗum si Allah okkino ɓe ɗum ɓe weltorayno ɓe danko ɓe mara ɓe gollitira kono ko angal andugol ngol en tori Allah yo Allah faamin e dina makko kan ko pihum Allah subhanahu wa ta'ala o jonnay kum mo yiɗi tentini kadi noon hara ko yiɗu makon ko e nder l'islam pihum kum so jonnima kum wo kum waɗanoyte annora lumiére yawmal qiyama en fop meɗen ɗo mo alamo meɗen mo falaka heɓoyde annora yawmal qiyama heɓa annora ko lumbiroya sirate heɓa annora ko daroroya ñalande dargal heɓa annoraji ko teddinoya peese maɗe yawmal qiyama. musidɓe julɓe tedduɓe ko honko woni kumpihum hadise on ko fillimo ko Seydina Umar bonil Khattab radiyallahu anhu. iɗen andi Seydina Umar ko kanko woni ɗiɗaɓo e lontiɓe ɓen ɓawo fatagol nelaɗo ɓay nelaɗo fatike ko adi lontade ɓe ko esiraɓe maɓɓe Seydina Aboubacre ni Siddiq ɓay ɓen ɗon fatike esiraɓe maɓɓe kadi lontiɓe kadi ɗum ko Seydina Umar ɓay ɓen ɗon fatike esiraɓe maɓɓe kadi lontiɓe ɗum ko Seydina Ousmane ɓay ɓen ɗon fatike esiraɓe maɓɓe kadi lontiɓe ɗum ko Seydina Aliya. hara ɗen hani manditade ɗum ɗo lontiɓe ɓen nelaɗo ɓen fuu ɓe nayo non kamɓe e nelaɗo ko ɓe esiraɓe. lontiɗo arano on e ɗiɗaɓo on ko nelaɗo resani ɓe ɗum ko Seydina Aboubacar e Seydina Umar. nelaɗo resuno geɗal Seydina Aboubacar o maketeɗo nene Aisha ɓe resi kadi geɗal Seydina Umar on maketeɗo nene Hafsa. amma Seydina Ousmane lontiɗo tataɓo on e lontiɗo nayaɓo on ko kamɓe resani nelaɗo. Seydina Ousmane ɓe resuno geɗal nelaɗo maketeɗo nene Ruqayya ɓay yehi ha on ɗon fatike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam resinimo kadi miñam makko wiyeteɗon nene Ummu Kulsum ɓay on ɗo yehi ha fatike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe bojji kono haray sukaɓe buy anda ko wiyete ko bojji ko ɗum woni ɓe fesi ɓe wulli ɓeyni Ousmane si menen marno goɗɗo goo kadi min resinteno kono lanni ko ɗum sabu oɗo o inana Zunnurayni jon annoraji ɗiɗi ko kanko petti heɓi ɗum ɗo e laalagal aduna o ila Allah fuɗɗi tagude ila yawmel qiyama ko Seydina Ousmane petti heɓi nde moƴƴere ɗo o jombi geɗal ɓe annabajo hara ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɗiɗo nene Ruqayyatu e nene Ummu Kulsum. Seydina Aliya kadi ko kanko resani nelaɗo geɗal nelaɗo maketeɗo nene Fatima mo nelaɗo ɓurno yiɗude on fayda e ɓiɓɓe makko ɓe. haray hiɗen andi ɓiɓɓe nelaɗo ɓe fof sallallahu alayhi wa sallam ɓe fatino e gurdal nelaɗo sina o sonnajo ɗo maketeɗo nene Fatima oɗo o wurituno lebbi 6 ɓawo fatagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko oɗo sonnajo woni ko jibini Sayyidina Al-Hasana e Sayyidina Al-Husayni ɓe sikketen ɓen ko siwtaɓe kono wona siwtaɓe nani ko aaden e koto mum
a wiyete ɗon al-husayni o kono hasanum ko moƴƴere si woni husaynu haray woni moƴƴereji ɗiɗi enen noon kamen ko ɓuri kon si goɗɗo siwtadawa ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe ko ɓentama ko al-hasana e al-husayni no sella ka innaɓe kala inde nde faalaɗa inde moƴƴere harana al-hasana e al-husayni haray koye wattan hakkille ɗum na farilla wona sunna hay e hunde kamɓe ɗiɗo wona ɓe siwtaɓe kadi sa heɓanama ɓiɓɓe ɗiɗo foti ko worɓe foti ko rewɓe foti jillu foye mum a innayi kala inde nde falɗa hara ko inde moƴƴere joni noon ko ɓeɗo lonti joni noon o lontiɗo ɗiɗaɓo sayidna oumar bunil khattabu radiallahu anhu ko oɗo fillani en o hadis mo wonɗen jangude ɗo hande ndi dondini nelaɗo allah en sallllahu alayhi wa sallam accani en ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honnumɓe maaki wo man shaba saybatan fil islam man shaba shaybatan fil islami kanat lahu nuran yawma alqiyama hadis on cheikh albani no satimo himo sellinimo wo kala on neɗɗo furɗuɗo purol gotol ngol tawama hara ko e nder l'islam wongol wonanoyte annora yawmal qiyama subhanallah nini hoore nden hino ɓawli kir nini min kay gotol fuɗɗike arde ɗo alhamdulillah ko ngol ɗo tuntaho joni no wo kala pural gotol arngol e ma foti kaka hoore foti kaka waare kala ka ngol ari ngol tawi leeɓi ɓawlunoɗi ngol itti ko ɓawli ko watti ko rawni hara ko e a julɗo gomɗinɗo anduɗo wuuri maaye gomɗini maaya immito wo ngol ɗo ngol wonanoyte annora yawmal qiyama ngol wonanoyte jalbendi yawmal qiyama ngol wonanoyte lampu yawmal qiyama ngol wonanoyte torso yawmal qiyama musidɓe julɓe tedduɓe mi sikki sen faami o hadis ɗo haray hande kadi foore duwaka marsude hande kadi ta goɗɗo hino harmi ka l'islam nde goɗɗo ɓorata purol no harmi ka nder l'islam nde goɗɗo ɓawlinta puri no harmi ka nder l'islam nde ittata o dane watta ɓale fiwata nawyu fiwata maayo musidɓe julɓe tedduɓe mo nawyagoyi hino maaya mo nawna kadi hino maaya paykun hino maaya acca mawɗo paykun hino maaya acca nawyuɗo bobo no jibine hande o faato hande paykun no wona kun hitande ko lebbi ɗiɗi ma ko lebbi jeego ma ko duuɓi jeego ko maaya kun acca mawɗo mo duuɓi 90 joni noon sa jooɗike ñande go hoore ma nden no ɓawli kir waare ma nden no ɓawli kir ñande go noon ƴetta tintor kun tintoɗa ni ndaara tawa hande kadi dane on fuɗɗike arde si wonoyi ha tintoɗa kadi ndaara tawa dane on e ɓale on neɓata hara foti si wonoyi ha tintoɗa kadi ndaara tawa neɓata hara dane on ɓurti ɓale on yahoya ha ñande go tawa hara ko ɓale on woni ko kontoto ka hoore wona dane on ko ɓale on kontoto ka waare wona dane on si tawi hara koye nder julɗo andu purol boye purol e ɗiɗo ɓeydari ma si wona annora yawmal qiyama wi alhamdulillah allah windanma leeter o inni ya wattan hakkil ko ɓawluno ko rawni ɗum no holli ka iwa ɗon woɗɗama ka suta ɗon ɓadama a woɗɗitike e aduna haray a ɓadike e lakara kono ɓay haray koye nder l'islam haray andu kala purol wongol ka hoorema wongol ka waarema ka ɓanduma andu ko ngol ɓeyduma ko annora yawmal qiyama haray neniraɓe tedduɓe e babiraɓe tedduɓe wata en ɓoru puri ɗin neniraɓe tedduɓe e babiraɓe tedduɓe wata en ɓawlin no woodi woɓɓe ko ɓawlingol tun économie maɓɓe on fappu ko woni yahude koye ɓawlingol puri allah no andi fi maɗa si a ɓawlini ko happanno ma kon ɓeydotako si a ɓawlinari ko happanno ma kon kadi ɗuytotako wonki wo wonki wawa mayde sina tuman balɗe makke lanni wona nawna woni ko warata ko honnu warata ko lannu balɗe allah inni ka deftere makko fa iza jaa ajaluhum si lajal maɓɓe ngal yonti si ngal timmi fala yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ɓe addintinantake leere hun gotum ɓe ɗuytantake kadi leere hun gotum si timmi musidɓe julɓe tedduɓe si timmi wallahi haray timmi ko ɗum o mamɓe makata si goɗɗo fatike ɓe nakari timmi hande kala ko a timminano ha nden ñande haray nden ñande lanni timmi tis hande kadi lanni
fini yo Allah tawde ɗum ɗon no timmana en hara ɗen timmiri bil islam hara ko kalimatu la ilaha illallah. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo mi falno andintinde nondine laaɗo ndin haray ko enen neniraɓe ta en hersiri puri, ko enen yo babiraɓe wata en hersiri puri. ɗum ko teddungal, ɗum ko valeur, ɗum ko succès. miijito ila ñande heɓaɗa a yehi ha hande kadi a heɓi duuɓi 50 50 hiɗa wuuri e hoore o aduna. hande kadi fuɗɗike ɓawlude, fuɗɗike rawnude. yetto Allah subhanahu wa taala jarnamo o okkima ɗan gurnan ɗo fappo ha a hewtiɗo. ɗen toro Allah yo Allah ɓeydu moƴƴinde battaniji meɗen, yaafo mawɓe meɗen fatiɓe, enen kadi o yaafo en so yettita en. haray mi andintinayi ko hande wonno go'o donkin. haray noon hiɗen andi ɗe balɗe ɗo ko hanaɗe hoorede, ko hanaɗe naafede e muɗum, ko hanɗen ittugol sadaka e muɗum, ko en hanɗe jokkuɓe e enɗan e muɗum, ko en hanuɓe ɗiggalngol nene e baaba e ɗum ɗo, ko en hanuɓe hebbingol jangugol qur'an, ko en hanuɓe hebbingol insinagol, ko en hanuɓe hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko en hanuɓe hebbingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala, ko en hanuɓe ittugol sadaka, weltinen wasuɓe ɓen, weltinen alyatimaɓɓen, weltinen miskinɓe Allah ɓen. golle moƴƴe ɗen fop ko golla kon e nder hitande nden fop ala gollal moƴƴal ɓurgal moƴƴude e di ko golla e nder ɗe balɗe 10 aranɗe e donkin ɗo. ñalormaji ɗin fop ɗi Allah tagi ɗin ko ɗe balɗe 10 ko arane donkin ɗo, ko ɗe ɗo Allah ɓuri yiɗugol. golle fop kay ko ɗo ɓura yiɗede muɗum, si wona neɗɗo ƴettuɗo jawdi muɗum e wonki mum o yehi waɗoygol jihadi fi sabilillah, kanko wo wonki makko wo jawdi makko hara hunde artare. ko on ɗon petto ɓuri waɗɗo gollal moƴƴal e nder ɗe balɗe 10 ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, tinnoɗen waɗugol golle moƴƴe ɗeɗo, hooren ɗe balɗe ɗo, naafen ɗeɗo, jantoɗen inde Allah, jangen alqur'an, wo etoɗen heɓen baraji hajju e umura e nder ɗe balɗe 10 ɗo, sabu salmingol subaka ha gayna jottoɗon ha nange fuɗa juula walluha. sa waɗi ɗum ɗo haray heɓi baraji hajju e umura timmuɗo, wa kala juulɗo walluha baraji makko no fota wa ittuɗo sadakaji 350 360. mi sikkano woodi wawɗo ittugol ɗum ñande ɓe, kono darɗe ɗiɗi ɗe juulataɗe walluha wawima remplaçande ɗum ɗon fop. yalla okku e nde moƴƴere ɗo. onon niñiraɓe sika cuuɗi moɗon juulɗon jotte ɗon, enen duhiɓe so wahi ka juulirde e juuli ton jottoɗen ɗon ha nange fuɗa. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah okku en moƴƴere ko woni e ɗeɗo kon, hara en yeggitare fi layyaji ɗin, hara en yejjitare fi layyaji ɗin li wajihillah. mo be yo eto itta layya 150 € yonima inchallahu dammol layya. si tawi ka wonɗen ga wawata newade, naɓen Konakiri, si ɗon no satti naɓen ka fulawaji meɗen, ɓe hirsana en ton, ɓe nafitora ton, heɓen baraji ɗin, kamɓe kadi ɓe heɓa moƴƴere nden. hara en itti sadaka, en itti layya, en jokki enɗan, musidal ngal weltike, bolonda o weltike, ko moƴƴere wodani en enen wo e maɓɓe. mi turiki Allah yo Allah newnan en ngal gollal ɗo kadi ngal feƴƴa hoore jam moƴƴere inchallah. haray en jango, si tawi jon jango jaɓi, hara ko ɗum woni ko hilna. mi darnira yewtere annen honɗum musidɓe meɗen kadi buy faabori hino faaborde jawle buy inchallah fi juulirde meɗen nden laaken ɗo, ka fokkituɗe e sodugol ɗo fi ka juulen, wonay juulirde, wonay lekkol, en waɗay ga crèche, en waɗay ga ka fayɓe fiyata, en waɗay ga salji conférence, en waɗay ga cafétériaji ka ñamete ka yarete. hara koko dagi hara a yahay juula uliya a yahu nokkugo inchallah hara fappo haray no woodi e nokku on, ko nokku jogiiɗo 1200 métres carré. mo beeyo eto li wajihillah, ngel ma wona e muɗum a anda ko hombo woni ko sakkitoroyta ɗum ɗo, no gasande ɗum no gasoye hara min on ɗo e wowlde ɗo hara mi laatike fure. en anda ko hombo sakkitoroyta, kono eto tun ɓay haray ko fi Allah, ko fi julɓe Allah ɓen, ko fi yimɓe ma ɓen woɗɗuɓe ɓadiɓe, eto ngel ma wona nder ton ko ngel fanɗi o. si tawi kadi a jogaki jokkintin konngol moƴƴol, jokkintina du'a, inna a toriki Allah yo Allah newnu gollal ngal laato, yo Allah wurtu jiyaɓe Allah marɓe feere ɓen ɓe ara ɓe sodana en ɗum ɗo. musidɓe julɓe tedduɓe ko haton jinnen ko 250 000 inchallahu en natani sammilon. alhamdulillah, alhamdu wa shukru lillah. joni ɗen sutani ko ɓuri e ɗuɗude kon, kono ɗum ɗo wa ma zalika ala llahi bi aziz. ɗum ɗo sattana Allah inchallahu haray en jango
ka darsu meɗen ɗo mirasu nabiyon si tawi ko woni ko ɗum hilna. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.